할렐루야. Hai hai zora kaham. Kwplai zora kai dro. Khlai belai tong thoksa khasran zak manong nan. Hai siap kaham kai dro khlai repiu ka dini. Faidio siap kaham no kyo magnang sing khlai laya. Dini bo sing kai to ni kok bai kupulung lainai. Kai to musung zabo bini kok bai sing kupulung thung pi Kwplai Khe appreciate. Hallelujah. Kai to kaham bini khairok ma hamzak ma pai flaya. Hallelujah. Zefru sang kai to ni kok bai mam kupulung ngi tongo azaga wana makrei kiri makrei shundru makrei Kwplai hamsazak hamari simis kupulung ongo. Amen. Tang mala kai to ni kok kha kathang kai to ni kok kha kubui okok zefru kupulung poito kabang ongo poito kabang mani bagai ya prisha mani juda ongo. Hallelujah. Muthup job lama rok phiok jagi thango samung sayarok sawi ma thango bemar kutuli ma thango hamia kutuli ma thango tane Kwplai kai to ni kok logi tong mani bagai. Amen. Hallelujah. So sing tini JISU Sabo Abuto sing khana lain phayo tini haina hai sing Saiman layunai. Hallelujah. They all sing clear ang lainai. Jeffro JISU no sing Saiman sugo clear ang sugo. Hallelujah. Afro sini je ya prishamani abtai aro bakha odro modronya. Khlai shake serai ke sing JISU no Rwkthar manu. Je JISU no Rwkthar rok aborok hamsajak. Je JISU no naisigi himi tongnai rok aborok hamsajak. Arotei wana makrei. Arotei birman krei. Arotei mungsa singno tui okay khamai mani ama herok tei krei. Tang mala Saiman suka JISU Sabo te Saiman sukmani bagai bono serai ke buji sugui ya preshewi bono Rwkthar mani bagai arotei bipod krei kha. Hallelujah. JISU no naisigi ya preshemani aro busuk se blessings busuk se hamari. Peter sarapsa JISU no naisigi ya preshemani bai tuyo se kulaglia tuyo ya presheka. Hallelujah. Even a mokol nugyarok JISU no fasingo naisigi ya preshewi phayom bai mokol nukha. Nukmani ya golo tebo serai ke Saiman ka JISU Sabo tebo Kwplai Khe ya presheka JISU ni logish ya presheka. Hallelujah. So abuni bagai na Jeffro sing JISU no serai ke Saimano sing Kwplai Khe JISU no Rwkthar manu. Amen. Pari Kwplai Khe sing kai to na hambai ne layan. Bumu sungza ochini bukuk bai hambai kok thaino khnanani. Jeffro sing bono hambai no. Jeffro sing hambai ya faru. Hallelujah. Afro sing belai kena kai to ni khana sing tong thogri manu. Pari abuni bagai na ozora kaham tebini Kwplai kok thaini bagai sing kai to na hambai ne layan. Amen. Oh, hallelujah. Father God, thank you so much. Nung busuk se kaham. Nung busuk se kaham, nina kaham no. Nung sungna hamzak mani bagai JISU Christ to ya farka. Nung busuk se khairok sung no. Sung birmano klaijak, tui mongo klaijak. Hai pero nung hamzagai sung no kathango Kwplai to fai piuka. Afani kok no sung lango. O kok se sung Kwplai Khe ya preshero. Hambai abuni bagai nang siap kaham zora kaham senamire mani bagai. Nini thani submit khayo zora no. Je khnawi tongnai nai tongnai borong ni shakonin thui kathana sarsaw. Te kaham no. Kwthar no. Excellent no JISU ni Kwplai mong make declare khlai. Afani thani ya far submit khayo zora no. Kwplai JISU ni mong make. Thank you Holy Spirit. Chubanai ngi logi tongmani bagai. Afan sene kibia yakaria. Nang belai hamza ko seno. Nini hamzak ma abo enough. Nini khairok ma abo enough. Nini teidol ma abo enough chini lang ma.
Kwplai Jisu ni mung bai khafa ozona ni bagai nara ham bai yafa di submit khlai amen amen fighting gaseng tini haina hai sing Kwplai Khe Jisu ni kok no sing Saiman layan Jisu ni paitha word sing thangne ragobo khana laikha paitha word ta mane thaisa no kok thaisa finished it is finished paishuka abaka Jisu ni paitha word osung saro okay chini bagai tektor zakmani yagulo chini bagai bahan sakak zakmani yagulo chini bagai cross sakat thimani yagulo okay je paithak aje theinani slai sekang langma chonani slai sekang langma no yakarnani slai sekang paithak word akok tam la finished haka paishuka it is finished oboga Jisu ni paithak kok oboro sumpok lai thai kri dini kema borok oboro pogoi thangjago abun bagini ambo sanane akaya khnadi saimandi pokheba khnapidi finished it is finished paishuka obonka Jisu ni paithak ko paithak word hallelujah a finished a paishuka hanmao tam khobjak nang ang poglai thai kri sing moito ma tongnai te abu bakhaw thewi narani nangnai hallelujah finished hanma jago tamo nini sumsok finish khlaijaka okay paishuka hanma jaga tamo yes krikha a bigra krishuka okay paishuka sumsok krikha okay bemar krikha gabangma bipot krikha thoimung krikha okay disease krikha paishuka finished nang ang je hamya tongmani bagi kaitor be chalui tongmani je sumsok ni bagi sing kaitor be chalui tongmani je gabangma ari tongmani bagi sing kaitor be chalui tongmani aborok bebak no Jisu bini shaka rozuka te paitha kok tam shakangke finished paishuka so nang Jisu no siniungke nang saimanani nangnai Jisu ni bagi samung khlai langkha a samung khlai mani a pairi kalangkha a paimani bagi tabuk nang ang tamungkha tongthoknani engkha amen awun bagi sim okok bo jaga dor nainyamu sungu hungkangke John chapter 19 verse hungkangke noro pori naimano 30 John chapter 19 John chapter 19 verse 30 dirisu sungnugo it is finished paishuka hallelujah ani khapang tahok te bukso dong thok di te khasrangni je samung okay jung khlai manyangi tongmani a samung no klai shaka Jisu khlai kalangkha hakeba wa waishno wari ke tong thogoi khapang sraga kaitona hambai rani adiba thank you father hambai babu thank you Lord Jesus ang manyangi tongmana nang khlai kalangkha ang je sumsok ni bagi theimungo klai tongmani a sumsok nang rosai naka nang susai kalangkha nang tlangi thangka thank you hallelujah praise the Lord khasrang ni khatong thokdi abuni bagino sing Galatia chapter 5 verse 1 of porikesang noko sarai kena sing nailen fadi Galatia chapter 5 verse 1 Galatians chapter 5 verse 1 아로바경 시작 동고 따문이 시작 크리스토스는 피역하바 피역사 가게나 동시디 하이나 하이 승산이 셀랭 딱하디 피디히니 샤바로 할렐루야 Galatia chapter 5 verse 1 Bara mamma kan dra korsa så share kläder det.
Galatia chapter 5 verse 1. Ang pori tong English ba kanadi? So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Hallelujah. Musuke srai sijak. Already Christos no pyogi reka, samung pairi reka, te hamsa zak position turuni paikya. Tangi seng hai na hai sheleng ka tilai fine. Seng pyog zaka Christos no pyog ka. Pyog zak borok hai kena tong sidi. Hai na hai sheleng ta ang fidi. Hallelujah. Tiri kema borok sao. Borok muni shuba sumsok khlai zak te yungu ne. Neng borok muni shupana a borok liya bele neng tabu. Jisu kri borok liya neng tabu. Jisu Kristo bai kaham khlai jak borok. A Jisu Kristo sabo neng saimano. A Jisu Kristo neng Subraiyungno goshika. A borok bele neng tabu. Hallelujah. So tabu neng ang tomong sengsaro kai Jisu bai kuno lenen kri Jisu neng shinia. Jisu tam samung kaham khlai kya. Stay tuned for the latest messages. Jisu tam samung khlai kya abo seng saiman ya fan hengkele. Hallelujah. Jisu tam samung khlai kya seng abo saiman ya. Ba Jisu ba kuno lenden kri hengkele. Azaga klai musango. Tabu seng Jisu sabo saimano. Jisu tam samung kaham khlai kya abo saimano. Hallelujah. So already Jisu nini ani bagi samung kaham khlai langka. Hallelujah. Already nini ani je klaina nangmani asamuno bo khlai kya te declare khlai klangka paisuka ne. Already complete dengza already pas paija khenke. Okay. Bahai ke nang samung already paija already nang arone ongkhori phaikya aron nang thangpinai ba. Tomono thangi tongkhe nang sitei thango. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini khairok ma hamzak ma te paiflaya. Aboni bagin seng oro porikite bonogo. Galatia chapter 5 nino. Paithak phaising poridi. Those who belongs to Christ have nailed the passions and desire of their sinful nature to his cross and crucified them there. Porine letam sijak tong. Galatia chapter 5 ni verse 24 tam sijak tong. Okay, pas ni 24. Ang serai sijak. Jung to tabuk Jisu bai kereng khamle. Jung already Kristo ni nukhung ni te Kristo bai baksa. Okay. Asamong kesamo liya. Hai ke batam nai asumsok category liya. Jisu asumsok no susawi reka samung jeksen khlai ma yang itu mana mana bok khlai kya. Sumsok khlai ke je man thai to mana man thai no boruzukha. Te bebak borozui na mani bayo kri kya. Tabuk seng Jisu bai kerengjak bodolo. So seng tabuk Jisu bai kerengjak ba. Already Jisu bai kerengjak ba chini musungma. Okay. Kristo Jisu ni borok wngnai rok borok sak ni musung tei te sak motok tei tongmano kroso kanta bui kibika. So neng Kristo bani kerengjak hengke. Nini sak ni musungma. Nini kebang ma hamya mucuma abo already kroso kanta buzaka krik abo. Hallelujah. Praise the Lord. Tomong neng hanya hai sakni mucuma utonggo hengke. Neng saimanya ko Jisu tam samung kaham khlai kya. Te neng Jisu bai kereng mani khlai ko. Neng tomong na Jisu bani kereng ka hengke. Tomong neng akesam ni ongkhori ketalan sok pai kya hengke. Jisu bai kereng ni ketal category neng sok pai kya hengke. Nini mucungma nini kebang mahamyaro already kroso kanta buzaka Jisu bai baksa nang saiman ka je saiman nai rok hamya already kusikri kya hamya already Jisu tlangi thangka angma kaham category su sokpa kya a borok rok kun dina haino hai sumsogo asakni mucungma klaya but je borok tapuni Jisu bai kerengya ko okay Jisu je already sumsok no ruzoi talangka hamya no ruzoi talangka nang saimanya kung nang ake to gori tong nai saiman ja kung ba nang better position of a Jisu ni facing nang thari tong nai
Amen. Aboni bagino sengoro nailen faidi John chapter 1 John chapter 1 verse ke 35 36 to 37 John chapter 1 verse 35 36 to 37 achung nai den phaidiaro. The following day John was again standing with two of his disciples. Oje baptism renai John bini sagri khoromni beke basalai tongai mani. As Jesus walked by, John looked at him and declared, "Look, there is the Lamb of God." John baptism renai John. Hallelujah. Tamo basawi tongmani bini khoromni sagri bai. Okay. So afruno Jisu agana tei thangi tongmani afro John tam saka nasikdi iko kaitori mera busa nasikdi ko kaitori sajla kaitori songdari sajla sabno saka bini khoromni sagri no. 37 When John's two disciples heard this, they followed Jesus Christ. Zefru Johani khoromni sagri rok JISU Sabo Saiman ka Johono yakare kelangka JISU no Rwkthar ka. Wow, hallelujah. Sabo no Rwkthar tongmani puila Johon no. Johon to kaitoria bo boniji ni kaito hni gosia. Bo sabo no naisini tong JISU Kristo no. Hallelujah. Boniji sawo ang yaklap sur tingani chugya bini. So sabo torko JISU saboni tangi torko no bo kaito ni sajla. Tangi sen JISU no sinina nangai tangi sung JISU no Rwkthar nangai himale chukna hani bagi lama JISU Kristo se. Lama ani o sangsar faidai JISU se. Kaito lama ni samno rohor male JISU Kristo no se. So John babno saimano. Yes, bokotoma kaham sawoi kaito ni kongno sawoi bini logyo sagri tongo bini logyo bono Rwktharnai tongo akotoma kaham akaito ni kokno khnanani bagai. Phiaba kaito to boyable. So abuni bagai jefro JISU bini gana tei thangi tongka bini sagri khoromni botam saka naisikdi iko kaitoni mera busa hakaba kaitoni sajla. Am borok aje khoromni sagri saiman ma logi logino tei John bai borok krengi tonglia JISU no Rwkthar ka ni sa. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, tini obono serenari nango tini kema borok ani bodol ani leader ni tonglayo thikno tongo bodol bo thikno tongo leader bo thikno tongo but leader no seng Rwkthar yable JISU no seng Rwktharo John ano Rwkthar ni sayable bini sagri rongno iko JISU obose kaitoni sajla. So ab borok bahaino jefru John borok no clear khlai rekha John no borok Rwkthar lailia JISU no Rwkthar ka. Hallelujah. Sarai da JISU no jefru siniwo afro naishikma judango himmani judango tang himane JISU ni phasing naishigi himmani bagai sarai khaksangma tongthokma kupulung ongo. Amen. Hallelujah. Kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya tini kma borok mai nang obodol ni soron ma tongnai JISU joso bat khlairo pura kaise boundary o jealous ma khlaina nailayo John ni nahar munga bodiba John nahar mungta mo kubuino phonugi renani nini ani nahar mungta mo ba kubui sabo phonugi renani siniri renani saiman no renani. Hallelujah. Nini ani nahar mung kaisang na nangai JISU Kristo tei khoroksa jefro ni takuk bai malayo abo afro same clear na nangai JISU bai malai re nangai JISU no siniri nangai JISU tamu samong kaham khlai khe abo no sung saiman re nangai. Amen. Or baptism renai John JISU no siniri rekha bini sagri rok no JISU Sabo siniri rekha
So bini sagrirok Saiman ka JISU Sabo hake tamung ka Rwkthar nani sengka Sabono JISU no Sabono Rwkthar tongmani Johon no JISU no Saiman ka Sabono Rwkthar ka JISU no Rwkthar ka Amen JISU no Rwkthar nairok JISU no follow klainai aborok hamsajak Amen ano follow ta klaidi ke khoroksono leader no follow ta klaidi ke kaisa bodol no follow ta klaidi Rwkthar mung JISU ni faisingse wngnani nangnai tomro nang leader no Rwkthar tongo ke wrong direction no tongo bodol no Rwkthar tongo ke wrong direction no tongo nini Rwkthar ma nini naisik ma nini follow khlai ma JISU Kristo wngnani nangnai Hallelujah Jeffro JISU no Rwkthar tonglai kha johoni sagri korong nei afro JISU bórom ni faising naisige haini ma sengka verse 38 What do you want? Tam nai norok Hallelujah As sagri korong nei johon ni je sagri korong nei bomo hngangke Andrew ke korok sangke maybe John ngna bini bomo mention khlai jagya but behavior bar ke John hani matong Baptist mornai johon ya JISU ni sagri johon Hallelujah koroni sagrirok johon ni koroni sagrirok JISU no Sabo Saiman mani bagai Rwkthar ka hake JISU Kristo borong na naisige ma sengka tam nai norok What do you want? Hallelujah So borok tam saka Rabbi Mane abo phurungnai kaham mani Rabbi ni meaning hingke Okay Where you staying? Nung bo jaga tong Rwkthar tong manal bini nogo thangna nangnai somoina nangnai hedumana So boroni sumung sarai nung boro tong Hallelujah Ani khabang takute boksong Nung JISU no Rwkthar tong hongke nung saimana nangnai JISU bo jaga tong JISU ni position boro nung saimana nangnai nung tomong no JISU no Rwkthar tong hongke Hallelujah Tini kamu borok saimanya JISU no Rwkthar ole hono boro sobainai saimanya nungma nungma thangjak sengke confused abo kaitoni ichha ni so nung Rwkthar tong kto nung saimana nangnai ble Rwkthar mana sobi sinai confirm Hallelujah So boro JISU no Rwkthar ka hake JISU tam sakaba verse 39 come and see padi te nai faisi te thangai sogi ka JISU boro tong after to JISU thia question saraba so JISU je jaga tong nobo ar thangai boro sogi ka tabuk ta aba haile able JISU Kristo chini bagai thekya a theimao nang ang khobjaka JISU Kristo chini bagai thangai basaka a thangmao nang ang khobjaka JISU Kristo kathangke thangai basa mani yaglo kaitoni yago thanga asogoi kya nang ang bahaino through spirit folani bisingte already JISU ai baksa kaitoni yagara yak phasingo tabu nini ani position sing saimana nangnai JISU Kristo tisha jaka kaitoni yagara yago thangai sogoi kya nang ang JISU bai krengka tabu chini position biang kaitoni yagara yak phasingo wow kaitoni yak phawo nang ang thikya soi baksa JISU baksa already sing phasingo porika chini joto hamia musungma hamia sitra abo bebak no JISU Kristo kroso ruzoi naka abo buzaka kroso kanta bui kibzaka bebak na at sitra hamia sumsok Sang Galatia chapter 5 verse 24 thasingo nuka Tebo sarai na musungke Colossians chapter 2 verse 20 biso pori nai di jeng JISU Kristo baksa thikya ni sao Hallelujah so thinya no tuiwan nanglia already theipaika JISU Kristo baksa theipaika tabuk JISU baksa thangai basaka Colossians chapter 3 verse 1 2 3 pori nai di JISU Kristo baksa thangai basaka mane tamba chukna hani borok engkha Hallelujah chukna hani borok engkha ke ba chukna hani komno no wan chukna ni andi ba JISU basi kereng ke ba tabu JISU kaitoni yagra yak phasingo chung kaitoni yagra yak phasingo chini langma kaitoni yagra yago
kaituni ay yagara yagni chini langmano kebu sheginyaran komata tore tong. Great. Hallelujah. Kaito kaham. Bini kairok ma hamzak ma paiflaya. O boro khorok nei, zohoni sagri je khorok nei. Zohono rwkthari tonglai mani, jefru jisuno sinika jisuno rwktharka, jisuno logino tongkha, jisuoi baksano tongkha. Nung ang tomung no taupane clear ang yakungge ang sidi, Saiman sidi, Jisu Christos e soy rwkthar jaknani juggo. Aboni bagi sengbono rwkthar lainai bini phaisingono mokol ton lainai yang uyang phaisingoya. Kebo bai dominate ta khlaijak di. Jisu Christo bai se dominate khlaijak di. Kebo bai ragdama khlai sason ta khlaijak di. Jisu Christo bai se sason khlaijak di. Hallelujah. Tangi hen male. Nini ani bagi cross thainai Jisu Christo se. Nini ani bagi cost no soinai Jisu Christo se. Nini ani bagi joto tekto no rujunai Jisu Christo se. Nini ani bagi thimung no koisinai Jisu Christo se. Nini ani bagi bigrang phainai Jisu Christo se. Nini ani bagi bahan sekak jaknai Jisu Christo se. Nini ani bagi thैनो कसग्रनाय Jisu Christo se. Hakhe bebak se Jisu Christo khlai hungkeba Jisu no rwktharnani adeba tangile sungsani leader hnai akaisa bodol bisingo aro sengkastalai tongmajani ba. Abo kaham hamyani samaniya. Phiaba tangile abo bai dominate khlaijaknai ang. A bodolo ang Jisu ni mungno kusuk khlainai ang Jisu no se nasiknai. Ang tangi khorokso sungno naisigai ha abo Jisu no abo khlaimani khlai adeba. Nwngnai ang obosi ani bagai joggo hnai te kaisa lama semani khlai adeba. Hallelujah. Kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Je bodolo Jisu Christo no rwkthar mani tongo aro kwplai tongo. Je borok Jisu Christo no rwkthar aro kwplai tongo. Amen. Aboni bagai important ko bobo male sung JISU Sabo Saiman nangnai te Kwplai Khe boro naisigi sing yapri senani nangnai. Amen. Kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Oro tibu nayi tamo jefru borok Jisu no bo sinika Jisu no bo rwktharka tabo kebo boro no daginas nangliya. Okay. Nai ready? Verse 40, John chapter 1, verse 40. Andrew, Simon Peter's brother, was one of these men who heard what John said, then followed Jesus. 41. Andrew went to find his brother Simon and told him, "We have found Messiah," which means Christ. Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said, "Your name is Simon, son of John, but you will all be Cephas," which means Peter. Hallelujah. Nukhnable o johon ni sagrini bisingo khorokso sabo Andrew Jisu no sinima loge logino johono yakarka Jisu no rwktharka rosibir thalia Jisu borotong aro sokpaikya bebak jorano sabayengkha Jisu bayengkha hake Jisu no sinimani bai Jisu no rwktharmani bai klai sakeno kemo bai dagi jakna nanglia bobo phayone thani thangka JISU Sabo abo thangi saikya te Jisu ni thaniwo bofayung simono tuwi tu paikya. Hallelujah. Dini kebang borok kothoma kaham sanani bagai license nangi tonglayu. Hei, neng theology project ba? Hei, neng porelakha ganang ba? Hei, neng Bible kok sajeman ba? Oma ke domok point rozago. Baksa kothoma kaham sanai rong kasu hune ani thani o kok sok payo. Kebang Christian leaders rok. Korokso sono kothoma kaham sama kramase. Hei, neng theology project ya ko zagya. Tamle oro kothoma kaham sawitong. Oba hakero domok rozago ni khanao. Ang ani Jisu no sinika ang bono rwkthari tongo o Jisu ni kono sanani bagi sabo ano license renai.
ang sabri license nang okong no sanani bagay dili kema borok so called a theology sejamai rok ang sayala hingya ba kebang kugrok tangi ama ke border khlai jisu no siniri redi jisu no saimani borok thanai hallelujah jephur bo jisu no saimano jisu no thari tongo bo benefit mani tongo jisu bai tongo bo obviously bini takuno thangi sainai aboni bagi tangile bo license nangai ba kongno sanani bagai sabo license renai nengda borok munishuno license riman hongke ba jisu nangli aple mothangjaknani license borok munishuno riman hongka ba nanglia jisu jisu kaite koito nanglia jengno bebak khlai man la kyam ble o Andrew John bai tong mani John JISU Sabo Funogui rekha bo JISU no Rwkthar ka JISU bai no tongkha JISU Sabo Saiman ka tabuk Saiman mani kok bo buphai no thangi saikya te JISU ni thari tubu kha wow hallelujah Jeffru nung ang JISU Sabo Saiman nai JISU no Rwkthari tongo hungke license nanyate kono mongsasak degree nangya nang JISU Sabo Saiman mani bagai JISU no Rwkthari benefit man mani abono nang Saiman mani bagai nang te khorokjan thangi sainai te kalai sakeno bono JISU ni thani nang tubui mannai tangi himale nang personal benefit man kha JISU Sabo Saiman mani bai bono Rwkthar mani bai hallelujah kono degree nangya blo kongno sana bagai theology degree nangya PhD degree nangya bai no need JISU Sabo Saiman di hallelujah JISU Sabo Saiman di Rwkthar di JISU tongi benefit man mane nang no Saiman ai ble a nang Saiman mani kongno aiko ang JISU no Rwkthari benefit man khe JISU nani bebak ani sumsongno JISU rozokhe ani bigrano JISU tlang khe ani thimungno JISU tlang khe ang tabo mothangjak jagao ang belai khaksango tabo tangle ani JISU na ang Rwkthar mani bai ani JISU ani logi tongmani bai ang bobai krengi chukna hani borok ma bai ang belai khaksango tongthogo okongno thani sainani te khoroksani thaniwo license nang haida okongno te khoroksan thani saina bagai ang kebuni kaisa signature ganang license nang haida no ani JISU ni kongno sanan bagai ana kebo license rana nangya Andrew buphayno thangai bini takhongno thangai kothoma kaham thangai sainani bagai JISU ni kok thangai sainani bagai bakyabni license nanglia tangle bo JISU no Rwkthar ka JISU Sabo Saiman ka a Saiman man kongni bo thangai saikya JISU ni thanai tuwiri phakya hallelujah kaito kaham bini khairok ma hamjak ma te bini hamari kubui ni pai phlaya tongthokjak no ble khasrangjak na ble mia paila bangao fellowship wngmani so sakra ko yong am ai klai borok thaikya boiragi kamini jompui boiragi kamini okay borok thanglayo khomunongo pandang puro sokpailaija okay afro kothoma kaham khana langkha okay Tei Kwplai Khe JISU ni bising tang hamkani gosi langkha so bo India ni pai thak Chennai thangka omok jaga thangka pai suka a hamya tongmani abra hamri mai yangi tongka but serapsa gonda kaisa ni kaisa fellowship khomulung parko khlaile mani aro kothoma kaham khanaka te Kwplai no gosui thangka okay hamui thangka ang nijibo saimen yabo miya jefur malayo ang phayoni khanai bo phailekya auto reserve nalai phailekya okay bobini musungdui sao adini simi anro hamya sekrikya bemarak sekrikya ang tong thoksugui man khatabukle ni sao so okongno sanani bagi bo license nangeble bono sadihni bo dagi jana nanglia bo nijise willing de ikon hadi ana hamraka ani JISU hallelujah nor short kaisa testimony nukhana
ang already mia post khlai raja hallelujah जेफोर बेनिफिट मानो जिसु ख्रिस्टनि बिसिंति जे माननाय सायमाननाय रक बनिलार खेतंगिया ब खुब पेपलाय सानाय नु सानाय तांनि हिनमाले लोक बुसकांगो साखी रनाय रक आ बरक हामसा जा ते आ बरक न काइतनि बुसकांगो बाबुनि बुसकांगो जिसु गसिनाय अबनो आनि बरक खलाय हालेलुया काइतो काहाम सो फाइदि ओ एंड्रिउ ने तोमुंसिं थानि जों फोनांलायसिबानो ओ एंड्रिउ के बाय दागि जागलिया ओ एंड्रिउ जस्ट जन बाय फुनुगि रेजाखा अबस जिसु अबस काइतनि साजला ब साइमानखा जे जहन बरक थारि तंगनि जहन से साग्रिंकेबा बा जहन याकरे ब जिसुनो रखथारका नों बतमन खरकसासे ओमा ओ लीडर से नो आनावतार थादि के खरकसा लीडर तार थादि जिसुनो रखथादि जिसुनि फाइसिं हिमदि बबाइसे तंदि बिनि कग्नस खनादि नाइदे निनि लाइफ तामो ब्रदर अरबिन हनि तार थादि ब्रदर अरबिन थानि कोनफान करे ब्रदर अरबिन नि थानि वो ओके काइतर हामारि ख्लाइमानि तंगो ओ ब्रदर अरबिन काइतर बे करंजा जिसु ख्रिस्ट बे करंगै बरक कतालंजा ओके नंबो ताबुक जिसु ख्रिस्ट बे करंगै बरक कतालंजा ओके सो नंबो हामसाजाक आंबो हामसाजाक ओके आनि थानि काहाम तांगै नुकजाक के जिसु ख्रिस्ट तंगमानि निनि थानियाव तिनि तांगै काहाम नुकजागै तंग जिसु ख्रिस्ट तंगमानि नों तांगै खाकसाङै मा तंग जिसु ख्रिस्ट तंगमानि ओके केबो आनि बा दारातै आपले जतनो जानि जा जिसु ख्रिस्टनो दारातै से बेनिफिट मानि तंगो केबो जों खरकसा बरमनि बागै बरमनि बिसिंति बेनिफिट या जिसु ख्रिस्टनि बिसिंति सिसिनो बेनिफिट हालेलुया नों तिनि बेलाय खेनो हामसाजाक आनि दारातै देबा जिसु ख्रिस्टनो दारातै तिनि निनि थानि समसब गरैख्या बेमार गरैख्या वारामा गरैख्या किरिमा गरैख्या सुन्द्रुमा गरैख्या थैमुं गरैख्या आनि दारातै देबा जिसु ख्रिस्टनि दारातै बिकज अफ जीसस क्राइस्ट सो बेनिफिट बा जों जिसु ख्रिस्ट तैसे मानमले सो जों साबनो रक थानाय जिसुनो रक थानाय ता तांगि नरक आनो रक थानाय तांगि ते खरकसन लिदानो रक थानाय नो बरम रदि रेस्पेक्ट रदि बरम रेस्पेक्ट रदि बा रकथार माले जिसुनो रक थादि जत बरकनो बरम खलाइदि जत बरकनो रेस्पेक्ट रदि जत बरकनो बरम खलाइदि रेस्पेक्ट खलाइदि ओके बट रकथार माले जिसुनो रक थादि आमेन काइतो काहाम बिनि खायरक मा हामजाक मा पाइफ्लाया नकटं थकजाक नंनाब्ले खापां स्रांजाक नंनाब्ले आमेन सो एंड्रिउ गलाय साकेनो साबनो तुइ फाइक्या पीटर न तुइ फाइक्या ते बरो वानाबा सिंसा कता मनाइदि एंड्रिउ पीटर न तुबुनि तु सिमिस तुबु ओके सिमन हाइदा बुमुके सिमन ओलो meaning जिसु ख्रिस्ट एक्सप्लेन खलाइरका नाइदि ओ एंड्रिउ सिमन जिसु सक जरा तु फायो जिसु तामनि साका आंगनो सिनो नों जहने बसला तिनिन सिमिनि बुमो केफास ओं सिनाय ओके ते आबुनि मीनिंग के पीटर नि साकाबो हालेलुया नों जिसु बाय इंट्रोड्यूस सिमि खलाय दे बरक न तै बाद बाकी लेनदेन बरक जिसु बाय कक सालायनाय आं नों थानि जास कय काइतनि कक सिमसि याफारो अ कक नरक ताम खलाय अबो बाय काइतर बाय हालक नै थांगो एंड्रिउ सिमन जिसु सक जातो फाइक्या ते बाद बाकी कक साब सालायकेबा जिसु बाय सिमन तुबुनाय साबो एंड्रिउ साबो न सिमन न आगे सिमन ताबो साबाय मालायक्या जिसु बाय मालायक्या बाद बाकी जत कक साबाय सालायक्या सिमन ते जिसु तुबुनाय एंड्रिउ ते काइसे जागाबो जत कन्वर्सेशन साबो सिमन बाय जिसु ख्रिस्ट सो नों आं कथमा काहाम सिमिसु तुनै रिनानि जिसु साबो सिमिसु सिनै रिनानि ते बाद बाकी कन्वर्सेशन ते बाद बाकी क ब पर्सनल जिसु ख्रिस्ट बाय सालायनाय बेनिफिट ब मानै थांनाय निनि आनि डिउटी कथमा काहाम तुनै रिना सिमिसि निनि आनि डिउटी कप्लाइ नु तुनै रिना सिमिसि निनि आनि डिउटी जिसु ताम साम काहाम खलाय लांखा आबनो सावै रिनानि से आमेन काइतो काहाम बिनि खायरक मा बिनि हामजाक मा पाइफ्लाया माने तंग सस
ke khorok sa testimony ran na muchung kubunyo ang jisu bai krengai oba hai blessing ka oba hai ke hamari ka ke bo khorok sa tamle share khanya muchung ke norok comment section e share khlai di gobang borok nugui tongo ke lokobus ka nang sakhi re mambai kai tor nang belai hamsa jakangnai de jisu bahai no kai tor bus ka norok gosinai amen tamle jisu kristo bai krengai bono rwkthar benefit nang mani tongke tamo a benefit short Kwplai Khe just share khlai re di ke gobang borok nini a testimony tang sabai tháiswabai blessing sidang hamaring sidang Andrew JISU Sabo Saiman kogno bini takungno thangi saikya bosimi benefit manlia bini takungbo benefit manka tabung nang bahaino JISU Sabo JISU bai kirni nang tamongkha tammanka abono nang just share khlai di tháiswa Kwplai te khoroksa borok blessing nai hamaring nai Kwplai Khe yapri shawi mathangjak mo shokpai nai hallelujah kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flaya apuni bagino as a great as a kaham position of shokpai kya tang siring tonglai nani obono zora kothoma kaham no mathangjak mo kokno lukuni thani tuneri nani ta sheler di zora grei nei excuse ta khlai di zora gobang ma nang sakri khlai ble official ni staff gobang ma nang school pori tomble o school student gobang ma nang college pori wo college student gobang ma okay nang social service khlayo ara gobang ma borok nang dugan ro ara gobang ma borok zora grei nei ta sadi bebak jagan zora tongo opportunity tongo nang saya asik simise shadik JISU Kristo bai krengai janang benefit marmani kongno shadik hallelujah kaito kaham bini khairok ma hamjak ma te bini hamari rok pai flaya zora grei ni excuse ta khlai di kaito ni bagai available khlai di zora nang kathang kaito ni jarise masai to mani kaito ni jarise obab grei kaito ni jarise jem marmani tini bebang kaito ni jarise so kaito ni bagai le zora grei ni excuse ta khlai di zora grei ni ta sadi hallelujah praise the Lord abuni bagina sing asik benefit asik kaham asik khaksangma aborokno mankha hallelujah so aron sing tonglai siwan akahamono sing tonglai siwan akatharono sing tonglai siwan First Peter khoroksa su poredi First Peter chapter 1 verse 16 share khlai re di grupo comment section no First Peter chapter 1 verse 16 tam sujak tong laila First Peter chapter 1 verse 16 You must be holy because I am holy tam sai tong ma nang JISU bai kerengkha katharengkha a JISU katharba nang kathar ke ma tongsinai tabu nang angbo kathar ke ma tongsinai already kathar position of Kwplai Khe JISU bai kerengai tabu JISU kathar kaitor katharba chungbo kathar ke ma tongsinai hallelujah tai a leta pata category ta thangni am manam a chugya a hamya category ta thangsidi am kathar bandar bo kathar angdi masuk serai namlena amen naji sengje kongno serngoi tonglayo o kokung kha kamang yazat komor yazat 25 poredi verse 25 tam sujak tonglai The word of the Lord remains forever Subraiyungno je kok seng serngoi tonglai obo kamang yazat komor yazat tongthok di khasrangni First Peter chapter 1 verse 25 serai sijak The word of the Lord remains forever nisa Subraiyungno kok kai tu ni kok obo tongphai nei ja obo komori ja apuni bagai okok ni bagai zora khlai di
okong ni bagai khundu kekrek khanadi hallelujah phiaba subraiyungni kok mol brum brum tongo ok ogungkha norok ni thani pirmani akothma kaham nangnin takhungno hamjable rang 100 taga riyano pai thangnai okothma kahamno tuniridi je sung pilai mani je salai mani kothma kaham ok kaitoni kok obo komoria jat paya jat hamjago nini takhungno hongke kothma kaham na tuniridi a srapsa pai thangnai jat srapsa kheno a rang a sampoti a pai thangnai but nung tomono kothma kaham tuniri hongke tomono soi mthangjak bongkong no tuniri hongke o kaitoni kongno no tuniri hongke obong komoria jat paya jat so faidi o komoria jat kongno susung yafla layana sini takhok sini bukhok sini jati masak sini marai kising songrang ni thaniwo obos nangko yadiba paya jano nangle pai thangnai jatba bogi thang painai pai khangke ba tongflainai bo ba kaitoni kok o kok tomono nung tuniri mani unga ke ba tong tos tongflai ong ke ba moito bo tongflainai te abo simia jephur sung okong no tuniyo jephur okong no jephur receive khlayo sung no khung kaisa ngai thango no khung kaisa borok te kemaya phansaken tongima amen fading ka as kolok phasingo thanglaka dini asung nung siteng kaitor suno belai ke hamjago last bible verse sung porila siwana verse 10 1 Peter chapter 2 verse 10 जों जतन खुलुक लायानो 1 Peter 2 ni 10 tam sujak dong 1 Peter 2 ni 10 जों जतन खुलुक लायानो 1 Peter 2 ni 10 tam sujak dong 1 Peter 2 ni 10 tam sujak dong once you had no identity as a people salsa sini kun sini mungkri tongmani now you are God's people tabuk sung JISU bai kereng kai toni nokhungni borok angkha once you receive no mercy puila sini kono khairok ma sini langmau kri tongmani tabuk sung khairok jak bai kha wow nini position tabuk saiman sidi nini category nang tabuk saiman sidi hallelujah agi nor kaitoni borok ya yes sungagi kaitoni borok tongmani ya tabukhe kaitoni borok wngmai kha agi kaitoni khairok jaknani moton amhai position o kri tongmani ba JISU Christoni bisingti tabuk sung khairok jakha obong khachini tabukni position tabukni sinimung ketal sinimung o ketal sinimung ni yakni nang tak kutul sidi hallelujah agi sung kaitoni kuno lenden kri tongmani tabo JISU bai kereng kaitoni nokhungni engkha kaitoni khairok mao lenden kri tongmani sung tabo JISU Christoni bisingti kaitoni khairok mano mankha akasak kaham sok pai kha hallelujah kaitoni nokhungo babuni nokhungo sok pai phiuka ke tabo khasrang ya preshanani andiba aka nang ang khasrang ka tong thokaba te khoroksani thaniwo o tong thokmung kokno ya phanani adiba hallelujah phadi sengte khoroksana bahaino okothoma kahamna thangai sailai siwan omo thangjak mungkhongno thangai sailai siwan JISU Sabo botam khlai Khe abna thangai sailai siwan amen phadi ge seng palke ozorawo Tripura hastene submit khlai layan kaidon thaniwo Tripura hastene leaders rokno Tripura hastene joto minister MLA MDC EM joto official staff okay joto borok rokno seng kaidon thani submit khlai layan Bangladesh tengai nainai bo tongma bachini bodolo boroni bagai seng muitu khlai layan te India ni joto state ni bagai seng muitu khlai layan te wall o sengsana seng kaidon thani ya phari layan ni ne kuno oro daikri kaito sanawani ba kaito ni responsibility phari sengabon ba kaito thani submit khlai layan amen hamba yafa nang belai hamza go afa nang asike kaham nang srapsani bagai phani khibia nang yakaya lo nang belai kaham akaham ni mari nang phunong khlai mang tongo JISU Christ no roi nang phunokha
Jisu Christoni bising te kaham khlai khe Rwkthar khlai khe hamsajak khlai khe Tei nini kokno regular nang aba ke phurungai nini kaham ni mari nang phunui tonglo nini Kwplai kok langma tongmani bai Kwplai khe yapri shoi nini mungno sangko chok khlai tongi manolo tir brahas te nin thani yafaru oron leaders rokno oron joto minister MLA MDC EM joto official staff rokno nin thani yafaru sikla sala nin thani yafaru nukhung khajak rokno nin thani yafaru chakra juk rokno nin thani yafaru pori upcoming ja osungsara yakung ra fainai jorai rokno nin thani yafaru Bangladesh ningai nai tongai chini takhuk rokno nin thani yafaru boroni family the Bangladesh country nin thani yafaru India ni joto state nin thani yafaru the kubun state ningai nai tongai borong nin thani yafaru osungsar nini silo bebak nini mangsilo nin thani submit khlailo nin thani yafar ka hangke arade shaitan Kwplai manya hamba yafa ngasake hamjagai nangsono toidori tongmani bagai the body of Christ or ministry of nini lo aboni bagai sangbalai hamsajak hamari gnang tang nangsono bless khlaio nini kok bai nin teidulma bai nini naikolma bai nini supply bai kelo thank you Lord oh shakathalari makhandalari mostiki oh riba shabaraba shakathalari makhandalari thank you Lord thank you hallelujah Kwplai Khe hamafa bemar kerikya moksha hamya kerikya hallelujah no just ani logi tomung no poito khlayu ke sadi bemar kerikya wana ma kerikya muthubjak lama fyok zakha ang mathang zakha ani jisu sani subrai ang bono bakhabai poito khlayu hambai jisu nang sani beba nini jare ang kahamung suka Rwkthar suka hamsa jak angkha bemar kerikya wana ma kerikya sundruma kerikya kirima kerikya nang sani faising hingke sabote ana kebang mansinai nangana kibiya nangana yakariya amen afa or nai tongai jotoni shakanin thik thana sarsaw muthubjak lama fyok zakha bemani yak yokha nang Kwplai mani bagai kaham simisi kupulung tabo income ni lama nai togi tongai rong shakanin thik thana sarsaw hamba yafa nang income ni lama khlai ramani bagai nukhung je nangai tongmarok nai singi tonglai rong ni shaka nang bless khlaikya te kupulung khlaikya noraboni bagai hambailo pori tonglai rong shakawon ang min thik thana sarsaw nukhung katal khanai rong ni shakawo nin thik thana sarsaw thank you amen amen hallelujah hake atina sung sitan chini kai to sana hamjago sing Kwplai Khe yapri shalainai amen pading ka sunang sitan ang te kolok folong phasing thangla norok tomuno kai to ni hawo norone busli sarna muchungu ya fana muchungu tebo kai to ni samungo okay kai to ni sung sasang thiniwo okay norone busli jo sarna muchungu kai to ni khetawo norone busli sarna muchungu sari mano tolao details jak tong description okay the saimande kai to busli sanarok abrok kundiri yak buk sangya tebo sa alai dango hallelujah so tini asunung sitan bemak no hambai jotono no hambai amen